ilmoon fi jallattuus waa achin darbanii gorsumaanii harat deebisanii. Ilmaan koo yaa muraatiyya qur'aanaan kaayontiyya eenyumaa bakka naaf gaaya. Yaan talqaddoo gurbaan goobarraa nu laale dardaruun duraa tana haadha abbaa wallaale yoo agaafanne kunoo ija hamtuun nu laale dardarummaaf beeksisuun haadha abbaan lolu walle. Aboo ummata ta'an akkanaa dhiis mucaan ijoolleedhaati maqaa buusuuf dhiis daa'ima dheengaddaatiin ni dardarte jettee lafaan kaasiin mucaa gurra itti gootee. Dhaamsaan qabaa arra'aani dhaamsaan qabaa daa'immaani wanni kufneen abboonniini wanni kufneen abboonniini tokko ta'uu dadhabnaani. Yaan talhaa silaahuuf itti dhufuu teessa wallee sibiran nagaa irra ga'u teessa mucaa duruu qooqee dibichaan gabbaasa feetu gabbaafadhu maqaa kana kaasa jee sharqiin akkannatu akkami booddeensa. Saboon irraa obsa ormis hin jedhini dubbii daa'ima kanaa ol hin kakaasini mucaan koo daa'ima wajjin qixxaatini suutuma gorsanii ijoolleen baareessanii mucaa dheengaddaatiin maqaa naan buusini. Allah 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 ya Rabbi Allah 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 ya Rabbi ya Allah nuhararami numari dambi. Haaya haagiiftiitoo irraachi qabde silaahuu kaatii wanni isiin dadhabde balooqa ijaa qofaa kana quu dadhabde mee takkaan siif himaa dheengadduma tana hin agarreef teeysaa yeruma laaqana dhiitee garangalchine shuuroo saanaa guutuu hulaa duraan jiraa ati gaanan gartu kokorsaatti fudhattee dilaati diggootu numaan harkaaniis dubbiin dho'isaan taatu ati numa dho'isi mee haasirra jettu mancaas koottuusaa fiinxa dhawateeti ol qabaati deema samit deebiseeti inumaan jiruuhu dardarri kasaati mancaasun dandeessuu fuudhi irraa kaayiiti yookiin beekadhu tan biraa dhufaati yookiin beekadhu laal tan biraa dhufaati. Yaa umma koo dubbii waa akkasii miti dubbii wajjin godhin namaan nu jajaati dhugaa ittumaan jiraa guyyuu yaa umaatti xiinna godhe guyyuu mucaan namarratti kanumaalaatiin nu jajajeeti yoo dubbii isaa ol qabne isaa humsifnaati malli biraan jiru suutuma gaafannaati. Fadinjiru naha goide mekami jalahabahu halkani goya yanni khiya bareeffachuudha jirootiya. Yaanni biraan jiru unna dhagaymeeti yaameetiin gaafadhaa yaada isaati numa lollolaa ameeniin gaafadhaati takkataniin ja'uu naafi ati hawalii galluuti faffaarsuu lakkisii tanaatu qoyseeti suutuma yaammannee yaada isaa barraati. Aboo Abibiin je boo Aboo Abib ajaa'iba mucaa na dhageessu osoo dhageessu maali na jalaa callisu baran abbaa keetii maali dila na callisu hoottu meerraan tana yaada keenaaf ibsu mee takkaan si gaafadhaa arra waa lamaati waan dila na si lolchiisu naaf himi mee ati dhugaan naaf ibsi mee yaada garaa keetii mee anumaa ibsi waan feete siifin godhaati akkanuma cal jettee haadha abbaan lolte niin jiraadhaan harkattuu yaada kee ibsatte waan barbaaddu hunda yoonif nu gaafatte furmaatan hirkattaa beeki yoo dhugaa nuuf himte anis waan na lolchiisu niin himadha kunu Rashid Alijiidhaa ani agartan kuno
teephii moodela ambassaa bitanii fi kuno guduunfaas geessaniif ganday marshanoo misrooy marshaamee takkaan qabdu naannoo hiriyyumati yaa maaliin ta'anoo akkana gooftaa koo fidatte gaarra daa'imaaf se'ee naa duruu goysee sadarkaa tanarra aboo weelticha gabbee himeenarra dheengadduma dhalattee nafuusisii arra jechuun qaanfattuumee dheegalticha baara nafuusisi jechuu fuudha taphaseete ijoollee biyyeen taphattu bultii laaftu seete barnootaan sinaqees achin lafa keeyse mataa ol qaqqabda jinsii hirphaan geeyse yaa jaarsa goflola dilana nan arrabsin dhugaansii fi maatii dilana nan arrabsin teephii bittee guduunfaan dhayinnaan waa takka nan baasin mucaan jaaladhe sun haa dhabu yoo lubbuus hin baasin arkuuf teessa kunoo yoo naareef hin baasin yaa darsicha gowwa najjeesu feetaati asii nageeysee irra bara nabbaa keeti eenyuu fi laffaa ani mataa keeti nama shayxaanaasi seenne if gorsi mi'ati abbaa kee ajjeesuun suma tolti ati wallaalaa si jiraa if gartaa hayaati أنسينا ويقر ما لركدي بديتون داني يا ددي abbaa koo dhiifama naatu si balleeyse abbaan kee sin fadhu maqaa si balleeyse bakka hunda barsi busheeyse jee namaatiitu karaarraa nameeyse atiis ta biraa aniis ta biraa nu hima addaan nu babaase amma addaan naa baate abbaa koo balleeyse aayyoo siniin araarsa namaan namemmeeyse Abbaa hoomenu barsiisi quraana rannu guddisi karaa saarrannu leenjisi. abdiin toosuma ammallee yaalma koo wanni naaf gaale rabbuma irraa arkatan milkii arraaftan booriillee rabbi siif ta'e waa halle khaliqaa kee kan wallaalle nafsiyyaadhaa fi shayxaanni si dageessin naqinqiile ilma koo na dhageeyta akkasiifin himaati sootaan si gorfadhaa namaan nu ajaa'ibaati haadhaaf abbaan loluun kabajaadhaa miti salphina malee darajaadhaa miti anaas si fuusisaa shanyii mootiidhaati bashaasha intalaa madda gammachuuti eega if agartee karaarraa deebite marii wajjaanaan harkadhu waan feete kabajaallee harkadhee dhaqus warra feete warra ulfaataa ja'anii nu kabajannaa faate warra ulfaata ja'anii nu kabajannaa faate ahaddii rabbiitii kakuunin isin ibse qopheessitoonni walaloo ginii ulmaanii fi abbaa walaloo yookiin Anas Mahammad akkasumas sagalee tana kan walitti qindeessee isiniif dhiyeesse an Jamiil Ali. Dhaamsaan qabaa arra'anii dhaamsaan qabaa daa'immaanii wanni kufneen abboonniini wanni kufneen abboonniini tokko ta'uu dadhabnaani wal jaalachuu dadhabnaani yaa muraa'oon eetiyyaa yaa haftuu seenaa na boodaani humni humnaa olii jabduun tammee shantaa kan cabsiini isinumaa wal jaalachaa qindoominaan jiraannaani wanti hunduu ni salphata nasriin baanaan hilleensaani jira abboonni nu boonsu abboonni arrafeesiisu ilmaan diinin kan guddisu tamboo fi jimaan dhaalchiisu kan kadhaatu ilmaan saati dura islaamaa si haa godhu ilma diin ilma biyyaati dura islaamaa si haa godhu ilma diin ilma biyyaati ilmaan koo yaa muraatiyya qur'aana an kaayontiyya eenyuma bakka naaf gaaya.
الحمد لله ربي يا كان كما قارين كن إسان الراجلات ورحمن تتنكمن الحمد لله ربي يا كان كما قارين كن إسان الراجلات ورحمن تتنكمن